Kaseng Hill States People Democratic Party imat hak election ajar fulai kanam dan shu ke meli ke menjukun nakani Kaseng. Kadau kalong kat kum kerja tu kini galam jukan di Kaseng ubak kipi pangyang presiden ban ubak pan borin tetiang general secretary kalong ba ubak renik tan lengdo ulap pet no syakawi Kaseng. Kat bah kabidi pan ubak samnin mangyang obrong meli jang kasoyong nakalang kilang galam ju Kaseng kile tu bakilawa dia unrai hadu mentai ke pat semsiam satia. Ya kan kile tu akajanang bagin untuk khobor Haba keren mentakasngi kalai tarik unai lar ada jarak puar hakam rajang ubak samnin maniang hapo sekretariat. Tinam so pelasyo marbangi kum ke parti hi ilawan ruwan pemena yo kandidat kamtam em ta kamal kurat constituency kabulung ubak medal sing lingdok tikala syai kedar hi ba ibarendik hi kum bangi sutu atai lalit no sikwi pak parti pi abai di ber samlin ngemla ban buri na pi bangila siam sitom mani kendu ba samlin kamtam manga presiden lewa yu na kapor ti henrai kung ko parti ngim kwa bangin le kirki bangin ong laru ba samlin unya le no mele shu nangi te kawai ka bangin le kalong ba ngila kerpa bangila pha yu win ki by senior vice president ba Martin Mukim ya ba in le kendu yu ba samlin personally ban keli ban tokit ban sutu lada inang don em ujung tunggu ni parti telese ini kendiat sengi in sashai bat in sepentip shipiru da ko bashai ka shong e hautra jong ka kam ka bomut ba samlin ta kalong le yele mele ngiem da sopher kum ko parti maka ta di ko mon lu juwei pu bu briu ni priang ya ka taru ten ringin le pe hakor kom ka bdei ha ka bashai de galenti